Dorbar ki Waheh Kur Ri Jaiñtia minta kasisa jangan kalau hat pelong ya jingialang first annual general meeting hayeng Dorbar kecil yang rajawai akabala wan banyak shiminta ki Waheh Kur paper na pokri Jaiñtia Kyntu ya ki long pabat ki long kami ya jingialang penyadu makro el pariat ubadeiru presiden ke Dorbar ki Waheh Kur Ri Jaiñtia akan iga jingialang lapan pau ke jing saudiau halor ke jing pam pentrekam ke secretary bat ke isi jong ke JHADC hadu kini kisngi halor ki mat jing dawa banya da ya ke kur ke jan jong ke jat penriu kat kum ke an 6 schedule kapala depha sha JHADC na du banai Oktober 2020 akan iga jingialang ke Dorbar kelarai pan kerpat biang sa shisien ya usiem bat ya ki em ke JHADC bakin khotlang ya ka Dorbar ki Waheh Kur Ri Jaiñtia ban thau ki kendon a na ka benta ki kur kumbala dep ban a jingmut sha JHADC kila Kyntu ya paro ki Waheh Kur bakin budien na ka secretary JHADC ha ka be dei bat ke jing penrung kerteng ya ki kur kila shimru ya ka rai ban kerpat ya konrad ke sangma Chief Minister ke Jelang, bat MLA na rilum Jaiñtia, bakin ya keren, ban pendono ya ke kentien senteng, bat ya ki jait penriu jeng ki weipat ki jela, ki bamdei na ke thup jong ke schedule tribe order ka kandai spa sanpo. Akan iga singina yoru ban penskami ki nongket kam bat thamai ke Dorbar ki Waheh Kur Ri Jaiñtia, da uma Erwin ki im sutanga kum advisor ke seng bat ula airu, ki ketien seneng ketien krau shabarwa. Ki nongket kam na kebentau senam arjar pesan arjar penyo. Ki long presiden ma kru el pariat, vice president ma perkat shila ma jasper baret. General secretary ma GH pariat, assistant general secretary ma kitlang lato, assistant general secretary ma kemenlang merchang, assistant general secretary ma Carmel Suchang, treasurer ma Abud and Muksor, advisor ma Erwin ki Sim Sutanga, advisor ma Shell Singh Langi, lembat ki dokhat executive Shipongun, Kyntu ya ki president general secretary jongki Kur Ri Jaiñtia. Tanagata araw-araw sudah araw-araw ini sekedar bahagia rai itu berah bagi do ko widang rekod notification kawakot yaki kor berah kita macam dia oh manusia perlu bagi kor sangat notification tanda do umi itu notification kata nama iko gajing jom yang ilang atau council Islam yurti ada itu antapun dupan US ki reminder man kan boy man ka w live and I guru yecha hado ka am ga meeting ko extreme members am nam dadi ya kalam bahada penyu di ida draft extreme order draft chenga ni extreme people miet bahar ka kat kam ki edi but tap pas ka nang yom tim yang kata lama, hadut negasi lebih, pergi kami pulang, suau po election MBC, ipan banyak perulung kita kami, orang saya kini kaman pinjam itu, ya lain. Mau pergi kami kena dua, yo kami pulang, min pentian kitin untuk dah baik kata, untuk komiti kata. Kata tu hakikat kami yang ini tambah lagi benar lagi sistem MBU so. Buah api mentus ni kan itu. Kalau tiwa orang kongdo tu apa mana dapat jingialang. Hak ini mesti buku. Dato operasi kerajaan atau mustus council. Boleh logo dia kan gitu. Untuk wahai ini kata ultimate dikur. Oh, ada lain yang dikur. Ini bisa dikuri. Ini kita keburam
hapo kokor andai le hak ya kani kedok ko hak constitution ya kani kedok ko hak section le hak I timedi I kam bisa try one kan constitutional order yang president kan kedis pasal ha ko tim Jaiñtia benar dan timedi kam bisa try Henry hakini kiski ke ibu dia. Ubru wam ebur wam jait la kamu ide wam ko na. Kau tu ka fidi be pokot. Raw office dia. Hai ni mo ki Dorbar kur. Hako ka jingialang yo Dorbar ki Waheh Kur. To gini. Omi kani to di. To kan na certificate yo Waheh Kur. Wo certify wo kimi to ki kon yang kur. Persal su yang kur. Untuk kan bukan yang uyu wong ngala to pernah dah ka fidi